ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Hemen jarraitzen dugu Nardizar Jon kalean zehar. Kaixo, zelan da zure izena, ¿cómo te llamas? Sose. Sosi. Sose, acabado de. Ah, Sose, vale. Sose, Jones no? Es galiciarra. Ah, galiciakoa da, bueno, galiciarra. Bueno, es que no sé galiciano yo, Catalán puedo, pero galiciano no. Galego no. Orduan, zein uste duzu dela Bermeoko tokirik politxena? Sí, perdón. ¿Cuál es el sitio más bonito de Bermeo para ti? Buah, pues yo qué sé qué decirte, no sé, la zona vieja. La zona vieja. ¿Y Olentzero qué es lo que te va a traer este año? A mí, pues espero que muchos libros y muchos discos. Muchos libros y muchos discos. Muy cultural, el hombre, ¿eh? Sí, un poquito. Bueno, ¿alguien para dedicarle alguna canción, algún Sorionak, algún te quiero? Sí, a mi pareja y a mi familia, a Saloa y a toda mi familia, tanto la de aquí como la galega. ¿Vale? ¿Te parece bien que le dedicamos a Torra ya que estamos en pre-Navidad? Perfectamente. Bueno, Soseren partez Galizian daukan familiarentzako eta berton Saloarentzako eta Bermeoko familiarentzako ator abestia jarriko diogu. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Sí. ¿Ves tan sencillo como eso? Claro, oixe, ez dugu leinor jaten. Bueno, janguri bai, baina alkatzofak txakurrak. Ator mutiletzera gaztaina zimelak iatera Gabon gaba ospatutzeko aitaren tamaren ondoan ikusiko dut aita barrezka tamaren posatxo eginez eragio mutil aurreko tambolinari kastainak erre artia txiplitza plapon Gabon gaba pozikikaro daikun. Apa, zure izena? Mimo. Es un ahí. Kaixo, zure izena? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y qué crees que te va a traer Olentzero? Olentzero zer ekarkotzu? Osasuna, eta galdera bat, Y amor. ¿y dinero? Oye, Carlos, oye, una preguntita, ya que estamos aquí en intimidad. Sí, claro. Ay, oiz mendiko gara. Tengo yo una sobrina, estuve trabajando hace tiempo ya. ¿Oiz mendin? En Ayuntamiento, sí. Bueno, muy bien. Oye, nos alegramos. ¿Cómo se llama, pues? Se llama Nadia González. Nadia, es tu sobrina. Ahí va. Ah, pues amiga mía. Oye, ¿le dedicamos una canción, te parece? Cantarlo muy bien, pero yo no sé cantar, ¿eh? No es por cantar, sino le dedicamos igual Kasiano, Sorionak zuri. Serio. Kasiano en una bestia dedicatuko diogu. No, yo no hablo euskera, ¿eh? Le dedicamos una canción. ¿A quién? A Nadia, no a Nadia González. Vale, pues, Bueno, de parte de, Carlos. para Nadia. la canción de Sorionak. Sorionak, de Kasiano. Ahí estás, apa Nadia. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako berriro ere iritsi zera urtek betetzera
gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen nator ni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean zorionak. Da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera. Osasun onarekin bete azkarraitzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Simpáticas! Zorizonak! Nola? Lameran egon zinen? Ba, ongoan me bai, ongoan beste bateri zorizon du. Ez, babeitu. Noreri? Norentzako zorizona? Zure lagune bai, norentzako zorizona. Ana Obregón, zuzenian! Ana Obregón, García Obregón! Joan da, Stop. Torri. Preguntetzu behar. Bai, galdera bat. Etorri, Laura. Zuri izena zein je? Alberto, noreri zorion du guretzuzu Oizmendiko kamaren aurrean? Ba, ez dakit. Nire emaztei eta nire semei Eneko eta Mikel. Bale, ba, Eneko eta Mikel entzako, jake Gabonetan gauden, aurtso txikia abestia jarriko diogu? Bale, oso. Bueno, mil esker, zer ekarko txue olentzero kongurtien? Ba, ez dakit, ondo portatu nahi, ez dakit. Espero dute gauza on bat. Holako motorrez, gehiago, Bueno, ba, Alberto, eskerrik asko, Horrengo arte. Bueno, ba, hemen zuzenean Alberto han joan da, ia, kontenedoraren kontra, baina, bueno. Alberto horrek bere seme alabentzako, ba, esan bezala, aurtso txikia abestia dedikatuko die, ja. Aurtso polita zehazkan dago, zapi zuritan txit bero. Aurtso polita zehazkan dago,
tío, ene potzolo, arren egin balo. Amonak dio, ene potzolo, arren egin balo. Txakurra handia etorriko dala, zuk ez badezu egiten lo. Txakurra handia etorriko dala, zuk ez badezu egiten lo. Horregaitik ene potzolo, egin nagura lo. Horregaitik ene potzolo, egin nagura lo. Me dice ven, 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 hace bam, 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 luego boom, boom, boom y estalla el corazón. No se preocupe, ya le traduzco yo. ¿Eh? Ya le traduzco yo. Ah, vale. O lo subtitulamos, no se preocupe. Bueno, oye, una pregunta. Me ha dicho un pájaro, o más bien un pajarraco, las malas lenguas ya saben que hablan un montón, que le van a traer carbón a usted en Olencheros. ¿Es verdad eso? Puede ser. ¿Tan mal se ha portado este año? Que sí, que he dejado a mi hijo en mi país, así que eso no es portarse bien. Ay, 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 ay. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Fátima. María, nombre compuesto preciosísimo, María Fátima, bai, benetan, no es por hacer la pelota, entonces carbón, no lanceros, carbón y más carbón. Yo creo que sí. Bueno, pues hay que disfrutarlo con salud. Les dedicamos, ya que por lo menos para suplir un poquito lo que es la carencia de haberles dejado allí, les dedicamos una cancioncilla a ellos. Sí. ¿Te parece bien? Por ejemplo, la de Mari Dominguín, ya que estamos en Navidades, Mari Dominguín, la canción. Pero esa yo no la sé cantar. No, pero bueno, nos la cantan aquí en Oizmini Televista. Ponemos el videoclip. Ah, bueno. Bai, bueno, ba, esan bezala, tu nombre, zure izena? María Fátima Herba Rivero. Eso es, dedicado María... A mis hijos que están en Bolivia. En Bolivia. Mari Dominguín, berarentzako, bereientzako, seme alabentzako, Bolivian, y para todos los bolivianos, y para todos los euskaldunes. Bueno, es que ricasco vimos su. Es que ricasco, igualmente. María Fátima, venga un segundo, que se me ha ocurrido una cosa. Vamos a hacer un rap, tú y yo. Tú tienes que hacer tum, 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 tum. No, que no lo sé. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. María Fátima, Tum, 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 tum. De Bolivia. Oh yeah, oh yeah. Pero rapea, pero venga, rapea. Venga. No. La discoteca sí, pero aquí no. Es que ricasco. Muchísimas gracias. Lo hemos intentado, ahalegin jugara, baina ezin izan dugu lortu, breakdance pizkatxo bat Mariak dantzan egitea. Baina hori bai, bere seme-alabei zorionak bai bidaltzen diotela Boliviarantza eta Euskal Herri guztian eta Euskal Herrian zaudeten Boliviar guztientzako. Esan bezala, Mari Dominguín abestia aizeako abesti zoragarri eta entrañablea, Olentzeroren laguntasuna, bere
eskubiko besoa. Mari Domingin, zuentzako guztientzako! Horra Mari Domingi begira horri, gurekin nahi baduzu Belena etorri, gurekin nahi baduzu Belena etorri. Atera beharko duzu gonazar hori, atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den aurreder hori, aurreder hori. Irrinti eta poza algara beti, hori behar dinago guk elkarrekin. Pozez adorazagun Jesus aurori, berak eman dezagun gaur zorionik. Atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den aurreder hori, aurreder hori. Atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz, atoz, zure bilanen bireni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den aurreder hori, aurreder hori. Ay, Andratxue, Terri, Maitxi, ya, que te invito a un trago. Ni con esas. Ana Obregón, kaixo? Ai, Ana García Obregón daukagu hemen. Ene bada. Ah, ikusi duzu, Ana García Obregón. Ai, ai, ai. Tengo un tractor amarillo. Ay, ¿qué es lo que se lleva? Bai, vale, zuriri olintzonak, vale, de acuerdo, bai. Ari, bai, igual da. Ai, zu Bizkaibusekoa zara ez? Bizkaibusekoa ez, ezta? Ah, ez, bai. Ah, vale, bueno, hori bono. Bai, estamos ya. Esto no vale. Sí, o no estábamos, ¿no? Trampa, estábamos, pues seguimos. Va, jarraitzen dugu. Ay, traicionera. No, mayonesa. Ah, no, es traicionera mayonesa. Bueno, no. Txakurtxu, beitu. Torri, kukitxu, zulan da zuri izena. Traicioni zui, Lia nahi. Lia, zer modu zaude? Elegante, jaui baino beto. Bitxu, zer jandeu. Txakur bate jandozkulen nalkatzofia, da honin joztugu kanbize behin. Ke le den? Demetik goitzi zeite zui eba. Demetik goitzi
galdun gara mendik. Aparkaten kotxista, Aparte- kotxea aparkizinek. Gutxi. Eskatuko txagu, lentzeruri, Bermion aparkaleku gehiago otie. Hori lentzerorentzat, ezta? Olentzeruri, erregieri eta danari. Papa Noeleri, bai. Danari. Santa Clauseri, bai. Bai, El tío de Cataluñari, bai. hasta el ratosito Pérez. Danari, da ayuntamienturi, mesedez, Trump. Trump. Aparkaleku gehiago herri zen. Zekapoko lagun epe ezin zizetorri, ez dauelako non aparka. Orduan errezau eda geratzi, bertan Bilbon, ero zezango gerrike baten pagata da badan be, bai aparkaleku dau, Bermion baino gehiago. Bueno, ba. Aparkaleku gehiago Bermion. Olentzero, aparkalekua. Olentzeruri, bai. Baina oin alderantzi izango dugu galderia. Esan. Zer uste duzu karriko zule edo karriko dizula olentzero? Ikatza. Amogoiun! Azkabete. Baina hain Ez da txarra, pentsatzen, hain ez da- okerra izen zara, hain okerra. Ez horren beste. Elegante tokako dut, erregalo eleganteren bat. Vale, nik fizitzen. Hori izan, Bai, bera padinon, zeialdeke gasona etorko dela. Bueno. Eta galdera bat, zuri izena? Jose Luis. Eta zeurie? Maite. Eta zeurie? Lia. Lia, apaitzi, bitin. Bueno, eta... Laguneri mozo handi bana danari. Hori joan aztaten. Izi hartzu mozo handi bet. Da danari, ez dokure aztu, ez dokure gizau izenik esan. Da kuadrilekuri, da danari. Gure, sobre todo. Ada gero, a la cuadri de las fibromialgicas. Que no falte. Vale, bitxu nik be lagun betekot, dekana hori gehizetuzuna, eta oso larri, bai. Oie, barreka kaleti da dinoi, horrek, Ja, horreko, ¿qué tendrá, no? Eta, ja, hori izatezte, bai. Amen honi, con el TENS, avante, maquinegas del dolor. Ah, bai, O sea que a las fibromialgicas, sobre todo, are, que ergaldunetiz geizenak eta. Un besito y feliz Navidad a todas. Para vosotras y también para la cuadrilla, ¿no? Madrid, hombre, por supuesto, por La supuesto. mía, todas. Bueno, ba, ongi baldin badiritxo zuen Jose Lu Anaiaken usoa abestia dedikatuko digu guztiontzako. Jose Lu Anaiak. Bai, konforme. Vale, ba, oie, mila esker, bimoso. Txarri belarrekan izena. Esker mila. Ia, horitxo dauena bakarrik atara, mesede. Bueno, ba, moztuengo duguz eta plano onak atako txuguz bakarrik. Bai, hortako bat, izemide batek egon bidolan. Urso zuritzo polita, bere kabia utzita. Egalaria irten zen mundu honetan zehar, bere kabia utzita. Mundu honetan zehar, baina dena ikusitan malkoz begiak guztita. Bere kabira itzuli zen negar eta negar, malkoz begiak guztita. Dago negar eta negar, Lastana, mundu honetan ez da polita dana. Lastana, baina ez egin horregaitik negar. Urso zuritzo polita, bere kabia utzita. Egalaria irten zen mundu honetan zehar, bere kabia utzita. Mundu honetan zehar, baina dena
ikusita, baina dena ikusita, malkoz begiak guztita. Bere kabira itzuli zen negar eta negar, malkoz begiak guztita. Dago negar da negar, dago negar da negar. Lastana, lastana, mundu honetan ez da polita dana. Lastana, lastana, baina ez egin horregaitik negar. Lastana, lastana, mundu honetan ez da polita dana. Lastana, lastana, baina ez egin horregaitik negar. Buen eta holantzerik izen da ba, Joselu Anaiaken usoa abestia izan dugu azkena, mila esker, bene-benetan, mila eta milaka esker, hemen izan zareten guzti-guztioi Bermio, Gernika, Korte Zubi, Mendata, en fin, zenbat eta zenbat udalerri, hemen Oizmendi Telebistatik mundu guztira, bai sare sozialetan ere izaten gaituzuelako. Vimeo bidez, zuk adibidez, Googleen jarri Oizmendi, eta han agertzen dira Vimeo eta Facebook hoiek dira ba, gure sare sozialetako plataformarik gogorrenak edo potentenetarikoak. Bestalde, badakizue TDT bidez ere aukeratu ahal izango gaituzuela, edo eta Euskaltelen ere hor izango gaituzuela. Egunero, ez utzik egin, eskal egin, astelenetik ostiralera, lehen esan dizuedan ordutegietan, eta datorren astean uste dut, txoritxu batek ezazte, Gernikerantza joango garela, grabaketak egiten eta zorionak saltzan agurtzen guztiekin batera. Ba, on egindagizuela, bazkaltzen baldin bazaberte edo afaltzen edo gozoria jaten, eta besterik gabe, Cyborg Clip saio honen bitartez eta Oizmendiren partez, musu handi bat, eta Gabon udaberri onak izan.